Mwanya na ke ende na kutunenga maota omaki nthini yulua uiti aitumia ndawa cia miti alama kwa tete uiti kwisila kliniki cha Rafika Herbal Clinic maumiti yokusiwa kwa sekana uiti wo ni wa kuikika matakitali momeno tuikola wailite na ndawa sio ni cia kuikika undugu ni sio ni cia kuikika nina mtaalamu kana daktari mnene wa kliniki cha Rafika Herbal Clinic ni ndi munenga mwanya ni kana tutumwanye na ke na nukwithia ayosa makatwa makuthia loto nakwithia winamo kwisila kwa ilite tu kenda 52395 no namba yoto mani mukuvi nito asali beti wambua nina okethia na naudhocha watinda ata natinda nesa. Happy new month. Happy new month. Keje musiaisi atambie msiaisi wa Mtongo TV nina okethia na kudhocha kilunguni cha muthenyani wa umumbi na otuwa bikia kuiwa masitoma kwa nita wa Dr. Mwithia kuma hospitali ni wa Rafika Herbal Clinic. Rafiki ni kliniki cha ndawa cia miti kwa kana vale beta ni itu ya East Africa tuikithia twanengane witi mwikiku wa ndawa cia miti na mokunikili na mota makonitia afya. Kuna mali nimepitia mtu akaniambia salimia daktari sana mkipatana na yeye leo. Nimesalimika. Asante na yeye ndio usini umwe ni tumbeni wa kilungu kitu kimwanya cha muthenyani wa monde ai namba yake sasa muno isuko na sibiti loba withio wa kiho cha kuna mbisi sionde si kunenga ibuso ya kutumwanya na daktari umukonie simu umukuli mukulio ubuka appointment ona ingi wiko follow up kanuni ya kunenga maota unundu asia yakakuita we mwene ni mutai wa maundu makoneti witi wana maundu make ngai noti mwanza ile noti kenda noti namba ni 0722 kana noti mwanza nyanya inya ile 5 na mbelenge utona kutuma WhatsApp kutuma SMS kana kubuka appointment ona kuitia pin ni noti mwanza imwe noti kenda noti nyanya na mbisi siombe sikunenge buso ya kutumanya na daktari munene wa kliniki cha Rafika Herbal Clinic nukuja tutumanya nake abe muntu na kwa sababu nataka kupatana na daktari wao namuona tu kwa TV na ingi matwasia kana madaktari maito ombe meno tuikola yani te ku kliniki la uthio na wale ku daktari mwithio la munene madaktari langi ku thaba muombe mena utuika wa kuyana tambie niki mundu asa kwa kliniki cha Rafika Herbal Clinic na tikinge ni ku Rafika Herbal Clinic nimethana witi museo na mena ndawa cia obosia na kini kliniki to misingi ni angai kwa uyu Rafika Herbal Clinic pena motani mengi ala kwitha wikwata na kidu chapata monopiu wa Rafika Herbal Clinic kuona daktari ni mana ainde mbesi mdevyo kuigwa ya kuona daktari munene kadi no yo wosa silingi bana atano na wona daktari munene pia withi mwamana usino tanyungi autono tumawisa kwa Rafika Herbal Clinic ndio hivyo ndivyo kuona daktari ndio hivyo ndivyo kuiwa kuthimwa na kila kingi na utosa ndivyo nusu twende na kukuita na kuthinikia mathina mako. Asante. Na india suni amaka tuwa mausi wala kwa tanthini wa kliniki cha Rafika Herbal Clinic. Nikindu kisimu nukuwa mundu mwe kwa mboku hata idhimi na consultation finos lingi maana 5 na kadi yesu daktari asekana wamino ni kwa hata dawi clinic cha masako wadhiwa yake tu I know ulike mana kwa na inge daktari mana wetumio kadi yesu na kwa hata idhimi sio ndema na watende vi daktari nukukwithu kisia ako nenge mauta maundu tuona kwesiana na mawau na no kunenga mwanya wako yobaundi bisia ku kabola ahinduke thiwe nansika na indi bino sinisiani ye mubuko waku ko tambo kanthini wa kliniki mundu wewe na mathina maingi ala daktari kwithu kitu tabia ahinduke kale na chalia ndowe kale na mathina tamboka o kanthini wa kliniki cha Rafika Herbal Clinic na indi daktari nenda twambie ona wowo umwe kwa umwe tukwate na nenda twambie na mathina makoneti yaka letu ni mathina makatunene kwa mwana tukanene infections tukanene maundu ma fibroids tukanene mathina maingi nenda umwe kwa umwe na infections leo tweleze tafadhali tweleze pia mundu ni infection atono manata. Asante. Mathina maka nimethame maingi na muno mundu mukano kwa tathina itu kuweta cia infection na mathina ma period nontu isikana mundu muka kila moi nwele kwitha aikwata period ciake ethande muito na ethanda bikite menopause nitwa ile kwitha twima nai ali akele kwitha iliata lakini pia makwata complications ile ithengeani temono na mathina alamo kana ciana muwala malikandi no sei na makwete problems kwa period ciaku kana kuka simbingi kana period kuka sina kikombini kana ingi kwitha mundu usu ena chale kitakweleka peno ukwata mundu muka wa endometriosis na uno witha ukanete na mathina
alama wa thina wose wa kimundu muka na notona kwitha wipu na ukita ku complications ukiona sindu itekweleka ndiromwe wako etha mwabikia bandu abia kuwa chalia ebinda ya period kana wina cramps mana usuto na kwitha utendu wa kawaida no elo semba rafika bo clinic tukakamba kuthima tukamana ne thina mom akanima kwa tathi na tu utu wita infection now infection no wa sehemu ya siri na ndugu medhito na uwa discharge kana kumanike ko chonea nukutha nukumane uchafu ununganai na angi mapikia kwambia kuwa abdominal pain, low back pain na angi mekuwa tune problems ya bleeding kana ndakame ikuma edha wipo nukuna ndakame kuka ina clots kana sinduwa na nyama kunthini kana nukuna kiwoke yuma usienye kwa ku nutana kwitha wina thina usitu wita wa PID kana pelvic inflammatory disease na pena mathina angita ma STD STI na fungal infection kana candidiasis kana candidiasis mawalama kwa tama sexual transmitted kana ma infections ya usiaina sio netwenda uthini kiandhini wa witu na tuyafu mtu ita mundomuka waite uwa nondo mundomuka tutana kukwata wimbu wa nondo iketha ina ekali imbete kana ketha ina muhimu kana ketha iwaite mastitis netuita thina ungi wa mundomuka kwitha ena problems ili kwataki mundomuka sia infertility kana ketha kana no akwati mwana mwe nda kwata wakeli kana ndini wa mutwano nda kwata mwana kuitha mtu nakwitha wibu na noma nda mwana na nimo mandi to kilungu kiasa na mutwano wa kwima thinani ukathinike ingi ukarafika bo kliniki kwake Dr. Mwithine mutalam na nukuthinikia thina isu na withikia na utetheka nuto nakwithwa ila kwa na msewa ku ukiwa chalia kana wo anostudu wa kawaida kana nukwata ndakame katikati wa period kana ndakame yaku yukakeli kana katatu kwa moyo mwe usina witha ethina still kana wina thina wakuwa epirudi wendo meona na ndwe mwito na ndwe sekitumine chao kuitha wina thina to situation kana pethin tweet witawa hormonal imbalance hormones si hivi tukana na hali ya kukitha ndo meelewa na complications ino wasiekese kilungu kiasa nito nakwambia ku resort to mu amathuku ta alama kwa ta osina pia pena uwito wa fibroids kana wa wimbwa wa mwana kana uwa cancer ya cervix kana ukakwata thina wa infertility kwetha permanently ndo abokwata mwana kuntu kwenda uthinikia mathina so wakakwitu na kila twasya chabata ni kwamba kuthima tumane wethi na wakutake mundu muka wili ata asante daktari nataka mbekoso ikolie mwe kwa nani tina topic isu kana mathina sumaka kuna mama anasema mimi naitwa Wanzila numite ngalikosia masaku metaboni kele tukakwa kiasa kewe woka yuma thina utona kwitha emau noto nakwitha withi na wa infection lakini twenda predict wo twenda mundu akathimwa wona kayuma na thina ni twelo manai yo age yako ni iva na keto kwa kene infection iva ile tunakwitha kena thina tosundu posia na nini kwitha kana ku T sexually active na kena thina wa infection infection ni utona kwatikana ona choni anzia kwibangula cho nwele kwitha uyo observe undu bailite nwele kusisi akiwukila uthamba na cho nwele usia cho kila kwikalila kana pala uthi choni sidusini sieta infection kuni twele kwitha tuima nai kikokino chumani na chao na tutona kuitakana kuwa takabiki otetheka asante na indi asunu amakatu wa mathina loto na kwitha wina mo mamundu mukana indi mathina asu o mbenda kitali aseme kuthinikia kuna mtu anasema hapa nita wa roda ngaliko sia kuma kambo na period ya kwa ili toyuka mbe wa wiki kiu ni nomo ndakitade ti nomo ni wale kwa ni thina wa hormones na ntwele kuka twamba muthima twanei wethi na wake wili hata kambo twipiti na